Туғандар, ассаламу алейкум. Урматтуу YouTube көрүүчүлөр. Сокулук мал базарындабыз достор. Мына жалаң жаллоо тош Баткенге кеткен машиналарды тартып көргөзөт элем. Азыр бул жерге көлгөдө каттаган машиналар келиптир мына. Караколго чейин барат экен, мына көрдүңүздөрбү? Ол номери 500 0806 73. Ээси жок экен, канчадан алып кетет, кандай, аны сурай албадым. Номерге чалып сурасаңыздар болот. 0500 06 0806 73. Сиздерге бул чыгарышта жылкылар тартып көргөзөм достор. Биринчide койлор тарттым видеого. Эми жылкыларды лайкты басыңыздар. Рекламалык кызматтын номери 777 84 96 48. Так, ну кызым турат, калган жылкын сурайынчы. Канча? 220. 220, да? А канча жаш бул эми? 4 год. 4 жаш. 4 жылдык экен. 4 года деди го. А рост какой? 171. 171 дейт. Так, какой породу? Кров какой? Англичан. Англичанин, да? Улак барбы, жокпу? Улагы бар. Үйүрчү. Үйүр. Не знаете? Да. Үйүрдө бар экен достор, мына. Орусча менин жок. Суя албадым. Хозяйкасы орус экен. Так, базар сколько давали? Цена? 220. Нет, спрашивайте 220. Ступка есть? Кто-то давал вот? Цена давали? Нет, пока нет. Бербеттер была. Магазинский. Цена какой? Ступка есть, нет? Нет. 220 и все, да, точка? 220, может торговаться. Торговаться можно, да? Да. Номер скажете, да? Нет. А? Нет. А что? Конфиденциальная информация. Конфиденциальная информация. Макул айтадан жок анда. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кандайсыздар, шеф? Жақсы да. Ден соолугуңуз жакшы? Зорға зор. Жылкыңыздын ден соолугу кандай? Зор вообще отлично. Буттары жакшы бар, жейиши таза. Қарағанда жақсы. О, алхамдулилля, мына. Так, бунун жашы кандай болуп калды? Оның жашы майда 3-ке толот. Майда 3-ке толот. Жаш экен анда булай. Үйрөтүлүптүр. Жоош эле бул? Жош. Мына, жоош дейт. Так, баасы канча мун? Басы 170 мың. 170 миң дейт. Мына. Арзаныраак жылкылар дагы бар базарда. Көрдүңүздөрбү? Так, бул улага кирелек дейши. Лақа үстіне. Үйүргө дагы кирелек. Бир айландырып койбойсузбу? Жан баштарын көргөзөйчү. Мына достор, көрдүңүздөрбү? Оңду болгон. Beş sekundda 100 чыгат окшойт, а? 5 секундда 100 чыгат окшойт. Қимылы жақсы. Кыймылы жакшы дейт. Кеми барбы, жокпу, шеф? Сүйлөшүү жолу бар. Сүйлөшүү жол, варианттарчы? Вариант жоқ. Наличка, шытыр. Только шытырга, а? Шытыр. Так, номерди айтыңыз анда. 501, 501 64, 64 60, 70. 60 70. Достор, чаласыз ана. Газды басат экен. Жайда. 170. Так, бул сатылды. Канча болду? 123, 124 дейт мына. Жаш кандай болуп калды? 2 асый. Сен алдыңбы? Де саттыңбы? Сатылып тур достор мына. 124 миң дейт. Так, тайларды агаларды сурайыкчы бу жактан. Бейлерди. Ал жактан сурайыкчы. Бейлер аз окшойт дагы эле. Байтал. Так, мынаке тай. Шеф, канча сурайсызбы? 75 bu. Assalamu alaikum. 75 миң сом. Ургач эркек? Urgaç. Ургач. Жашы кандай болуп калат? 10 aylık. 10 айлык, достор. 5 ödüm tatlıcı. 75 миң. Бул да сиңе карайбы, а?
Bular qanchadan? 65 milyon so'rab atam deydi dostlar. Ko'rdingizlar? Bular erkek urg'achilar. Eko urg'achi. Üçöv erkek. Mana. Yaşları 8 aylıklar dostlar buna. Gördünüzler mi? Tak, bunun numarini aytasız mı bular? Ha. 0707 09 20 30. Dostlar çalasızlar. Tak, buna ki. Aksakal, assalamu alaykum. Qanchadan bular? 88. Aylar. Erkek urg'achi. Bunlar 70'ti. Urg'achi 70 bular. Ya erkek bu. Erkek. Erkek 3 ötünger. Ha, narqıda siğrayı. Allah. O 3 baş ha. Tak, bu erkek urg'achi bo'lsa. Erkek. Erkek bu qancha dediniz? 88. 88 yaş qanday buni? 9 ay. Bulch Bu 10 ay. 10 aylık urg'achi. Çok erkek. Erkek bazı 75. 75 bolçu. Bu erkek. 70 erkek. 70 erkek deydi dostlar buna. Doğru. Bazı qancha? 9 aylık. 70. 70 9 aylık deydi dostlar buna. Bunu 3 qancha baş deysiz? ekan ha? Ya. Bu qanchadaysiz? 88. 88 deydi buna. Var telefon nomer qoldirib ketmaysizmi? Elde çalıp savdo qilasiz onlayn. 703 703 22 04 04. 22 04 04. O qizil nokta mı? Kızıl nokta. Ha o qanday ayıbır? 170. 170 yaş qanday olub atan? 8 yaştan 3 yaş. 8 yaştan 3 yaş. Bu üretilgen mi? Minge emas mi? Ara bayırdı. Minge emas ekan. Üret alsаңыздар болады достар. Азыркы номерге чалып сода кыласыздар. Аксакал содаңыз берсин. Жакшы сатыңыз. Так, оларды сурайыкчы. Шөп канча бул тайлар? Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Булар канча башы? 65'ten sıradan 4 ay. 4 өн. 65'ten. Булар erkek urgaçlar. Erkek. 4 erkek. Жаштарычы? Jasqa bir jasqa. Жазға 1 жаш. Жаз болды да 1 жаштар екеннен да. Мына 65 мыңнан дейді. Ama олар кімдікі? Сіздікі үшіп? Асқарма тұрған қанша? Лиценз тартпайым мені. Жоқ тартпайым. 85 бұлар еркек ұрғашы? Erkek. Еркектері 85 мың дейді. Так, о еркек тайлар да бар екен. Ассаламу алейкум. Қаншадан шыр? Арғандай байкен. О, четті кішінесіз. Кичine 50 de atam. 50 бұлар. Sıra atkanma. Alanın 60 65. 60-65 бұлар сұралған бағасы, кеми бар. Hem soda olup da soda. Onысы еркек. Бұлар Urgaçlar yok. екеуі ұрғачы. Мына 4 баж екен, еркек. а? 5 баж екен мына. Мына, онда оған тайлар. Номеріңіз қалдырбайсыз ба? Жоқ. Содаңыз берсін. Жақсы сатыңыз. Қалдырбайын деді. Қанша бака бұлар? 65'ten kişi gelip pazar. 65 мыңнан дейді достар бұлар. О, ұрғашылар қаншадан екен? Я бака. Қанша сұрайсыз? 70-85 urgaç. Ökoten urgaç ha? Bakı 85, бұл 70. Donga var mı? Жоқ, базар алады. Adres mi? Соққылық мал базары. Мына достар, шындай бағалар. Жігіт, сенде қанша бұлар еркек екен ама онсы? 55. Марқысы қандай еркек urgaç? Еркек ha? 55 мыңнан. Ökoten ha? Мына ке. Тайлар. Ya, şunday bağlar. Gördünüzler. Bak sizde köy bular. Tak var neyisi yok. Bu şunday bağlar dostlar. Görünüzler. Like'ı basıp koldanızlar.